ne samo za Beograd, za cijelu Srbiju su bili izuzetno važni. Oni su udarili temelje moderne srpske ekonomije, ujedno i moderne Srbije. Oni su praktično, većina njih, krenuli iz jako siromašnih porodica i dosta njih je bilo jedva pismeno, ali su shvatili da Srbija bez prosvete, bez obrazovanih učenih ljudi nema šta da traži u budućnosti. I oni su, neki od njih, ceo svoj imetak i ceo svoj život posvetili stvaranju srpske nauke, prosvete, osnivali fondove iz kojih će se štampati dela koja su važna za nacionalnu istoriju. Kapetan Miša Anastasijević, po mnogima najbogatiji Srbin ikada, zapošljavao oko 10.000 radnika. Ovdje je ostavio zadužbinu svoju, kapetan Mišino zdanje, jedan od prvih i najvećih dobrotvora Narodnog pozorišta, Beogradskog čitališta, prve, da kažemo, srpske moderne biblioteke.